manen. Wan nga rod, Mare. Christmas ngawan makukwarta. Siyak. Okay lang nga 1 kwartak. Tinapatag kit napinta sa klata. Anya? Katwan. Jak laki ti kaya ti pumangitan niya. Kaya't ko, ad-adapay ko maapumintasak nang runa ita a Christmas. Imbagking ka ata. Takinapintas mo lang ti pampanunutan, Mare. Of course! Ti kinapintas ko ti kapatgan iti biyag ko. Iso ngayon ton maalak ti sweldo iti pagtrab-trabahwak. Ipariban ko ti buok ko. Ay na, sana all, Mare. Umapalakman kin ka. Agur nung kamat amin. Iti kasta, duwatang agpariban sakbay ti Christmas. Umadan ni manin ti Christmas lakay. Ngam na, awan pa'y makukwarta mo. Ay, wala nga rod bakit. Naimbag pa'y dagiti daduma akaaroba di tata adda kwartada. Aday ta, agpatingga ka laang iti kasta sa Naimbag pa'y dagiti kaaroba, kasta ka na yun ti bagbagam. Nung atain kamat mang sapol iti panggadam, atay dakkel ti sweldom, iti kasta adda kumamit kwarta tayo nga ag-Christmas. Anya? Anya kang anya dita. Panunutam kit di anaimbag ti bagbagak to nyo. Makaumamatan ti kastoy abyan. Anya, ni bakla, panggap na ti agpariban kunam kumare. Wan ka no, Mare. Sana all ada kwarta na pagpariban. Ay na Mare, uray mamin ano na nga ipariban kan ipakulot ti buok na, pangit latamot ti ropa na. Anya? Katwan, saan ka di? Nakaalalas ti ropa na, kunamit lang no maibagay kan kwa na dagiti kabil na iti ropa na. Ha? Ay na, uray idanon mo kan kwa na, sa anak amabutang kaputapod no ma. Amangan kit di mo't no umapal ka lang kin ni bakla. Iso akasta ti panagsasaom kontra kan kwa na, Mildred. Siya, umapal kan kwa na. No way, nana. Anya kumati apalak kan kwa na ngay. Kat, ti karebreban a buok na Anya? Nagpintas nga ro ti buok na. Kaslamot ton Andrea Brillantes ti kapintas na. Anya? Ay, puno ti bagbag ako naktumag. No makitam ni bakla, kaskala nakakita mo tong iti artista. Ti awanan baing a bakla? Papansin a talaga? Papansin a talaga dayjay a bakla? Kundi pariban tap no mapansin ti kaadwan? Kulang sa pansin a talaga? Kasta timbagbaga da dyan, Mildred, kada kayo, nana? Wan, imbaga na kanyak iti na minsan, anagrana kami ijay tersina ni Bakat Pileng. Ay, wala yun da dyan, babae. Noan niya nga tati parikot na kanya, kadjakmat an-anuan. Ay na, kasla di kapayla na irwam iti ugali day dyan, babae. Ay, sa bagay, Tapnad adda may amarurod kanya. Agpapintas at nagpapintas. Pekit din? Katun palitadaam kit di apalitadaan day tarupam. Iti kasta, ad-adapay apumintas ka. Ken ad-adamot amarurod gapo iti apal na. Wala na. Dayta talaga daramida. Ada good news ko kayong kabakla. Ano dita? Adamot yan kwarta kapag pariband ko. Ada inted nila kay ko asang haribo. Saan nga umdas ngam naimbaglakit din da nagbayad mat ni Mari Dolor. Ison ati inayon ko. Ay na, wow! Dayta ka man kumari. May pariban mo matlang dayta buok mo kasla inasak tinuang. Anya? Puno man? Don't worry. Masigurado, kakalpasan ti panagpariband mo. Pumintas ti buok mo. Karaman mo ti rupam. Alagan met. Sika talaga, Mari. Addo ti ammo. Ay, nasaan nga ado? Basit lang ti ammo kanya. Tinapatag, saan nga amin abanag kat tanga akes.
asino da nga dakwarta na. Ha? Sabay. Anyat mapaspasamakkan ka. Kas kalagday-daya mo dom. Awan bibiyang mo, nagdaydaya mo duma. Naa. Una yan day ta kaaruba. Kunamit lang no isuda ti kabaknangan dito lugar tayo. Kundi pare banda. Kunamlan no saan ang maibos ti kwartada. Ha? Nane. Apay, anya da kita nga ibagbaga mo? Asino pa'y kumano saan adabaklakan rube? Kunamlan no baknang da, pwe? Anya? Di pa'y lamapuran dagiti buhok da. Pasikat dalaunay. Ay na! Kurang niya pa'y tibagbaga na dyan Mildred ka na kayaw. Baybayan nyo latan anak kao. Wen mo tatang. Saan mi mat ngay kaskaso nga oraan niya pa'y dagiti lablabidan na. Nasaya day ta na panunot mo anak kao. Ay na, mauman tumat laang tatang. Awan, umapala siguro iti bukyo ka ni bakla. Iswakas dyan iti pa nagsasauna. Anya matandi kastoy a Christmas. Christmas nga agpaiso, nga madamot ti kaaruba, nasakit tinakam na. Di mon panunutin anak kao. Tinapatag, awan tidakas nga aramiden tayaw. Numabanog to ding iwat na. Barang sumardeng to Nagalasa talaga ti ugali daw dyan, Mildred, Mari. Ne, apay mare? Nagasam? Mom, naggapuan ija-tersi na ni bakat piling itay. Ay na! Ibagbaga na kit din anapan kano ni Mildred ija, idi na minsan nga aldaw. Kat? Data kano tinapan na chismis? Anya? Angam na siya, okay lang. Anya ko man, no data ti main topic na, no napan na ta chismis? Una yun day ta Mildred. No anya nga ta ti parikot na kadata. Ay, di ko nam kiti Mari, umapal ngamin. Umapal laeng, gapo, taribandad ti buok ta. No umapalakat agpariband mat. Saan kumakas jay amapan na ta chismis? Nagmayat a pagpiang-piangan ti rupa na. Adamot ko arta Mildred. Ayun na kay. Tangdan ko da ito anapan nakilabada iti manungal daw. Kasta ka day. Ingkang arot gumatangan iti sida na. Tanay makasid sidak iti karnay. Ay, awan tumot agpapaskan dito lugar tayo. Anya? Nagmayat ko mati agigop iti sabaw. Hay, sabaw-sabaw ng ibagbagam dita. Adda napatig apang ramatak iti kwartak. Anya ngay? Ang paribandak mo tayo iti buko. Anya? Wan, tapno saan apanunutin darubikan bakla. Na isudalaang dadda kwartan apag paribanda. Anya? No kabailanda, kabailak mo. Ay na, kunaklakit din no asino abalasang ti sumungad. Si kamot gaya Mildred. Ay na, kaya tasawon day tanana, imubing tirupa. Itay adayo ka ngam idi asidagkan, Mildred malata. Anya, kutuan. Naimbagman, tandamot kwartam a pinagpaunat mo di tabuok mo. Unanana, apay, darubilaan kan bakla ti makabail nga agpariban. Adamot kwartak anyat pagkikitaan da kanyak. Por? Saan mo't? Si kakit di mo't. Amukmut kat nga da kwartam. Kay, anya ngay matilutwam no Christmas. Ado, anana, mabaling kadimot nga awan. Naglastogan. Kat, umayak to nga rod makikaruba Ay, wala na. No problem. Ay, pumimpintas ka, Mare. Ay, wala. Apay, da kayo laing kada kwartana. Ha? No, ada kwartayo apag paribandyo. Adamot kanya. Ay na, awan matikas ta nga ibagbagak ko, Mari. Si kaki dimot. Iso adinak man palpalastugan. Gaputa imo na kayo ang pariban. Anya? Pasikat kayo apasikat kin ni Ruby. Kunamlan no maibagay mo't kada kayo da gitaribandyo. Merry Christmas, Nana!
Umayak man gumatang itilutwag apang Christmas. Ay katuan anya ngay tigatangam. Ay, 3 kilo a pansit, ken 2 kilos a karni. Apay, isula ang tilutwam. Ay saan? Gumatang ang itiupat a kilo apang salad, ken 2 kilo apang spaghetti. Ay nawaw, nagadumot ang tilutwam bakla. Maminsan at makatawon nga Christmas tayo. Iso akaduan tayon. Ay won, pudno day tanako nam. Ay umayak tungarod makipangan. Sure! Umay kay nga umay, taado tilutwag. Gumatangak man met, nana? Anya tigatangam, Rubay. Kapampanaw mo't ni bakla. Imay gimatang itilutwon na. Kasta ka di? Wag, iso anak ko nakenkwa na amapanak tumakipangan. Katuan nana. No kayat yo, umay kayo mat ijay balay. Iti kasta, maramanan nyo mat tilutok. Ay katuan Ayun gayam. Anya ngay nga tamot tilutwon ni Mildred. Apay, saan pa'y ngay may gimatang itilutuan na, nana? Saan pa'y mag? Isun salaang ti saan ngay may gimatang itilutwon na. Ket, amang ano napan gimatang ijay ili Sigurado at damot kwarta na ko nana. Ay, Christmas nga wan may luto. Wan nga ron. Naimbag pa'y dagiti kaaruba tadahandada. Ada kwartam? Nanda kwartak, itayak kumapay anapan gimatang itilutwag. Ngumawan nga raw. No ti kwarta ko pinagpaunat mo di tabuok mo ko indulim mo. Di ada ko mahanda ta ita. Ay, isuntumod la di mo bagay tabuok mo. Kundi pariban kan tumod. Christmas ita. Ngem ay na apo, awan handa. Iso maturog tayo latan Nay, apay day ta palanggana nga imot mo? Inak man ijay ayanda bakla. Mapangkakarolen? Inak isubli daytoy. Nabayagan dayto abinulod ko. Anya? Ay, rabiin nga mapangkakinin ang gisubsob la iti binulod mo? Katuan, dakas aya. Kwa, saan mait? Ala, ingka nga rodain. Anya, rabii? Ita lang nga umay mo isubli day ta binulod mo apalanggana. Aywan, nabayag nga minan dayto ijabalay. Nalagip kumat nga umay isubli. Iso nga imayak. Anya? Ti kunamkit di. Awan nga minhandam. Iso nga imay kalaeng akon kondit. Ada pinagpariband mo. Awan igatang mo iti lutom. Kwa. Basta wala alastog mo iti. Iparamag mo nga da kwartam. Ngem ita. Awan kwartam nga igatang mo iti ilutom. Ay salbag. Unay kamutin, Mari. Ay di nakawawagan iti mari. Gaputan na bayagan, alinipat ka, kas kumari. Gapo iti nagalas nga ugalim. Anya? Sakbay ngamin akong di pariband ka. Panunutan pa'y nga umuna, ti maigatang mo iti makan. Saan aday ta pagpapintas, tapno lang ada pagpasikat mo, maawatam. Panunutan nga umuna ti maisaang, sakbay ti pagpasikat. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, alawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.